Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg nna Katlego Musielele le Augustine Letlalo re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re thube ko bose go lemoga ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re tla utlwa fa dithetso tse di tsweletseng tsa komishene ya Matlanga. International Radio Day au se ke re ho lona mahlohonolo ke ao ke le rata kaofela 1 by 1 2 by 2. Lefatshe le tlhotse le keteka letsatsi la lefatshe la radio. The sector transports thousands of learners daily and sustains numerous small and medium enterprises within the province. Beng ba dipalangwa tse di rwalang bana ba sekolo ba tlhotse ba gwantetse kwa Mary First Charles Square le go neelana ka memorandum wa bone wa dingongorego. The WAFCON continues. It's going to be successful and we will make sure that it takes place. Presidente ya CAF Patrice Motsepe o gareditse dipego tsa gore ba buisana le dinaga tse di mmalwa go thibela moroko go nna baamogedi ba kgaisano ya monongwaga ya Women's Africa Cup of Nations. Mogaetsho madume tsa maitsiweng ano re di sibula ka gore komishene ya Matlanga e utlwile gore lephata la sepodisi la Metro la Ekurhuleni le ne le sa tlhoke kaelo go tswa go lephata le le ikemetseng la dipatlisiso kgatlhanong le mapodisi go tsaya dikgato kgalemo kgatlhanong le maloko a neng a latofadiwa ka bonenwe mo dikgetsing tse di akaretsang go utswa diteraka go batla madi ka dikgoka go gapa batho ga mmogo le go ba gapa ka dikgoka le go ba bolaya. Seno ke jaaka bosupi jwa batlhankedi ba IPID ba senola gore MPD e ne itse sentle ka ga dikgetso tseno pele ga moela tlhoko wa mapodisi a tsena mo dikganyeng tseno. Pego ya gore ditokololo tsa EMPD tse di amega mo magatong a bosenyi di kgonne go tswelela dikokometse maemo a tsone ka ntlha ya fa IPID e reteletswe go tswelela ka dipatlisiso ya sekasekiwa. Seno ke jaaka batlhankela ba IPID ba ba lwang kgatlhanong le magato ano ba bega gore EMPD e ne e itse ka ga dingongorego tse di begilweng kgatlhanong le ditokololo tsa yona mme ne sa tlhoke taelo ya IPID go ba tsela dikgato kgalemo mo dikgetseng tse di farologaneng go tshwana le go utswiwa ga traka tse di neng di golaganya Cashier Lee Stolz le Aiden McKenzie. In your view, considering that by that time EMPD was armed with the complainant statement made to EMPD, less than 2 weeks later, EMPD had obtained the statements of the implicated officers and also regard being held to the content of their respective statements. Was that not sufficient for EMPD to trigger its own internal processes and start an disciplinary investigation? Motlatsamokaedi wa dipatlisiso kwa IPID Thulani Magagula wa amogetse seno fa a tsiboga le go tlaleletsa ka gore go dirisiwa dikgatiso tsa bone go se mo molaong. When we give them copies, it is allegation against a certain member. So those copies, when it is kept there, they know, oh, when you have a case of assault or whatsoever. If he does something, they will say, we will expose you. Ka ntlha ya seo, bosupi bo tshisinya gore dikgato kgalemo kgatlhanong le ditokololo tse di amegang ga di a tswelediwa. Mopresidente Ramaphosa a re go phasaladiwa ga sešole go thusa sepodisi mo dikgaolong tse di aparetsweng ke bosenyi ga go kake ga go reye gore sepodisi ga sena bokgoni jwa go lwantsha bosenyi. Ka nako ya puo ya gagwe le setšhaba ka Labone, Mopresidente Ramaphosa o itsitse fa sesole sa bosetšhaba sa naga se tla thusana le sepodisi mo diporofenseng di ka nna 2 go lwantshana le bosenyi. Meso morago ga bošego bja polosemošo ya palamente, Mopresidente Ramaphosa o ile a bapala papadi ya kolofo lebaleng la boralokelo ba kolofo la Atlantic go sa šetše go tšea karolo papading ye. Ramaphosa o tšweleditše ditlhotlho tšeo naga e lebanego natšo go romelwa ga sešole ka diporofenseng tše 2 ka nageng go bakilwe ke go keka ga dingwagwana tša bosenyi. Our soldiers will act in support of the South African Police Service in troubled areas, particularly here in the Western Cape, to deal with gang violence.
and also in Gauteng. They've done extremely well whenever they have been deployed alongside the police, and they give confidence to our people. Moletlo wa ngwaga ka ngwaga wa kolofo o thakgotšwe ka ngwaga wa 1990. Moputso wa papadi eo o tla išwa go mokgatlo wa Cyril Ramaphosa Foundation go kaonafatša mananeo a tlhabollo ya thuto dikolong tše magologolo ka nageng. It's adopted 622 schools, and it's participating in the improvement of education alongside our government. So the proceeds today, as every golfer hits a ball or misses a ball, it is going to contribute to that charity. Moletlo o gape o nepile go tlhola monyetla magareng ga baetapele ba ditheo tša private le tša mmušo go matlafatša ikonomi ka nageng. re boe gape re go amogele mogaetsho mo karolong ena bobedi mme re ditsoletse ka gore lefatshe le keteka letsatsi la lefatshe la radio gompieno ka mono wa radio and artificial intelligence e ne a re ka ngwaga wa 2012 kokwano ya mokgatlo wa boditšhaba kopano ya tlelegisa morero o botlhokwa wa go keteka letsatsi la radio ngwaga le ngwaga e le karolo ya go ka tlotla badiragatsi ba radio le seabe sa bona sa letsatsi le letsatsi jaaka karolo ya go keteka re gopola dinako tsa dingwaga tsa bosome robedi le somamabedi le borobedi ga mmogo le motsi wa gompieno wa radio. And I used to enjoy it. Full of energy. Bagaka ba kgaso ba bakileng ba relela le makhubu ba busa megopolo mme ba gopola motsi o neng wa bopa mollotsana wa setšhaba. Ao ke a le dumedisa bamamedi ba ka hohle mo le mametseng le teng letsatsing lena la bohlokwa la Radio Day. It was tough. Early before democracy, it was so tough because we were under the apartheid government, and people who were running stations were pure Afrikaner who could speak Sesotho, thinking they know my language, whereas they didn't know my language. So it was tough for us. Whatever we do, they come and listen. If you record a program, they will sit here and listen to you. What are you saying? Mokhuduthamaga mogolo wa SABC Radio Nada Wojela o bua ka ga botlhokwa jwa go keteka letsatsi leno la lefatshe la radio. We celebrate World Radio Day every year, mainly to pay homage to the men and women who have come before us. It's very, very important that we don't forget the way that they have paid for us. Radio in this country is a very, very important medium. Radio has played a critical role in keeping our people informed and educated and entertained. Bagasi ba ga jana mo moweng ba re radio e tla tswelela e tshela le mororo go ntse le mafaratlhatlha a boitapoloso. When television was introduced, they said it'll kill radio. When social media was starting to pick up, they said it'll kill radio. Radio is always on the meta scene, but it survives. And it always survives for simple reason. It's not consumed the same way as other mediums. You can do it while you're driving. You can do it while you're having fun with friends. You can do it while you're partying. And that is what makes radio very different. Radio e tswelela go gola, mme le thetso ya yona e tswelela go oketsega. mme mogaetso fela jaaka o sela go bona bontle le monate wa kgaso ya nako e fetileng ya sealemoya ga jana re kgolaganya le o mongwe wa bagasi ba ileng goreng ke ba sealemoya wa Motsweding FM o bonye Nelicious Mururi mme o bonye ke mongwe wa bagasi ba ileng goreng ke ba thulaganyo ya Dia Balola mme re buisana le ene ka ga maitemogelo a gagwe mo radiong ka nako ya ga jana o bonye madume kgaitsedi aka madume ke ao. Dumela ngwaneso ke a lebogela gore e be le taleditse gore ke tle go nna le lona ke thulaganyo ya Dia Bo wa ngwana kgosi Dia Bo wa mo Motsweding FM afternoon drive.
di a boa tota kgaitse di aka mme o tla di tlhalola ka sewa a re simole fela ntle le go senya nako gore wena o bonye re simole fela gore lerato la gago la radio le nna simolola ka ebile ke thotloetse feng e leng goreng ile a dira gore lerato la radio le ne teng mo pelong ya gago. Ke nagana gore ke a lebogela potso eo. Ke nagana gore lerato la radio le simolotse ha motho sa ntse le monnyane ke go phapha tota. Ha ke sa ntse ke le monnyane ke lemogile gore ga ke motho o ke ratang go kwala, ke motho o ke ratang go bua. Nka lo baha lwala lo ntheditse bosigo botlhe ke pheperega. Ke ko lerato la radio le simolotseng teng ke se bui go feta jaaka nka nna mokwadi. A re bue ka jara yaanong e le goreng o simolotse ka yone mo mererong ya tsa kgaso ebile a gone go le bonolo go ka tsena le go dira mo seamolemoyeng ka nako yone o simolola ka yone. Ai listen ngwaneso listen go se bonolo go bua nnete fela go se bonolo ka lebaka la gore tsela e o bonang radio ka teng ga se tsela e nna ke bonang radio ka yone. Ke nagana le yone ke monate wa radio o wa gore ke a go tla ka selo se se rileng ke mosadi wa lentswe le ka reng le tibilenyana go tlwaelegile gore basadi ha ba tsena mo radiong ba lentswe le sesadi so se e simolola go nna le paregonyana gore yaanong ha ba go reditse kana radio ke theater of mind ha ba go reditse yaanong wa go tlhakatlhakanya ba sa itse gore so dilo tsa go tshwana le tseo ha o tla o so sa bobedi binna gore o mosadi o dira thulaganyo tse di tlhaganetseng tse di na leng maatla tse di tsentseng maatla ena gore ema pele wena o ntse yang ene go se bonolo ke simolotse radio ka ngwaga tse le tsa 2005 ke le ko radiong ya loago e ne le Mafikeng FM ka nako eo ke le ditekong tsa mantswe go gorogeng game ke ga bare ga rena lwe gabe mo le mong a bara a re mo lekeng be ba nteka ga re atolosetsa go fitlha gone yaanong yana ka ngwaga wa 2010 ke fa ke bona ke amogela mogala mo motsweding FM ba ntha ba re tla kwana ga le re go reditse ko Mafikeng FM ko radiong ya loago tla kwana tla re batla go utlwa gore wa re e be le gone ha go ya yana dingwaga di le 21 tseo di tlhalosa gore fa e salono go simolola mo go tsa kgaso e fetogile jang mo nakong e re le mo go yona re bapisa le mo nakong e wena o le go simolola ka yone. So ka nako e ne re simololane go na le ekati ba bangwe ba go ganetsana le nna kgotsa ga ba ye go nna le mmono o tshwana le wane e kete ka nako e ne re simolola go na le so se beilweng kgotsa mokgwa o beilweng wa gore ha o le mogati wa go tshwana ke gore o tsene ha o tsena o bore ha ina pagetse tshopana kwa gago o tlaboge o mole re lemoga gore okay be go simolola e fokotsega e nna gore bona bua le moretsi wa gago a go reetse o mo utlwe a go utlwe simolola go bua tlogala go peteketsa thata tlogala go taboga Oscar wa nkutla ka tsa morakile go na le gore o e dire monate o taboga ka yone o e dire monate ga se mang le mang o e kgonang mme so se re phelang re se tlhokomela thata ke gore bua le motho o ikutlwa gore wa reng itse so batlang go sisa ko moretsing so o ska gakalela go ipopa thata ebile tlhokomela gore o ska bopa lentswe o ska nna motho o seng ene a nne gore ha o bua le o bonye re setse re tlotla fela ke me go bontsha file gore o gaogile ge se ka re se tsena le ene mme re lebogetse nako ya le o re fileng yone bile re leboga thata re moeletsa masego le matlhogonono mo loeto la go la kgaso yo ke ene mongwe wa bagasi ba thulaganyo di a bua mo motsweding FM e leng o bonye Nelicious Mururi a re tlhalosetsa thata ka loto la gagwe mo morerong etsewa tsa mosola wa sealemoya mo pakeng ya ga jana e re le mo go yone. Me mogaetsho re go buditse potso jaaka gompieno re keteka letsatsi la radio la lefatshe wena o gopola mogasi o feng le gore o mo rata thata mme wa rebile jana mo WhatsApp
nna ke gopola Aubrey Ramadi Motlong, ke gopola gape le Peter Vosmanzana, ke bona bagasi ba neng ke ba rata thata ba radio. Danke ke a leboga bana ba ira radio e nne monate. Nna mogasi o ke mo itseng santse ke mo gopola ke Reselo Phiri, ne le mogasi wa Motsweding FM. O ne e le mogasi o tlhwatlha ka puo e bokete ya agang ka ditlhaka. Ebile e le moruti, ebile le rametlae. A mo ya gagwe re bola ka kagiso. Tla dula re mo gopola. Ke hopola sebodi sa mehleng ho Lesedi FM. Dr. Chomane e ne le motho a ratang dipapadi thata. Ke sona sebodi seo ke ne ke se utlwisisa sa mehleng. Re boe gape re go amogele mogaetso mo karolo ya bofelo mme re ditsoletse ka gore komiti e batlisisang magatwe a maitsholo a sa isegeng kgatlhanong le tonakgolo ya Northwest Lazarus Mokgosi e utlwile gore mokaedi wa lefapha la puso selegae le merero ya segosi o ne a laela mokaedi mogolo wa nama o sa tshwere wa Maloba go sekaseka ka botlalo pegelo ya nakwana e ka ga go thapiwa ga Modisanyana Segapo jaaka motsamaisi wa masepala wa selegae wa Naledi. Bopaki jwa ga Elizabeth Mutle bo ne bo itshetlegile thata ka tiro ya gagwe ya go sekaseka ka botlalo pegelo ya nakwana e yone e rulagantswe ke modiri mmogo le ene Dithole Moate yo ka nako e yone le motlatsa mokaedi. Mo nakong e fetileng Moate o boleletse komiti gore tshedimosetso e neng ya romelwa kwa lefapheng ke masepala wa Naledi e malebana le pegelo ya go thapiwa ga motsamaisi e ne e tlhaela. Mutlo ye le mokaedi wa lephata la ditšhelete tsa dimmasepala kwa lefapheng la merero ya dimmasepala mo Northwest o amogela gore ga a sekaseka ka botlalo pegelo pele a e romela kwa go mookamedi wa lefapha. I think the HOD indicated to me as to whether I did a thorough check on the report before he can pen his signature. So I was found wanting in terms of providing the answer because I knew for a fact that I myself didn't scrutinize, the file from the municipality. And then I think maybe he wanted to check because of the issue around the timelines. Mutlo ka ile gore a ka tswa dirile diphoso mo pegelong ya ntlha le gore o ne itlhaganeletse go ikonosetsa ka ntlha fana pitlagantswe ke nako. That was based on the report of Mr. Moate that I initially concurred with the report. And I've indicated to honorable members that for the mere fact that he indicated to me the agency of the report and also considering considering the fact that Mr. Moate has been in that field for quite some time. Hence, I initially trusted, his expertise in this regard that the due process was followed. Go ya ka Mutle go tlwaelegile gore ba sekaseka gape dipegelo tsa go thapiwa ga batsamaisi bagolo kwa dimmasepaleng le go fitlhelela tshwetso e farologaneng. Ga ba gare tonakgolo Lazarus Mokgosi o tla tlhagelela fa pele ga komiti ka moso go konosetsa bopaki jwa gagwe. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Sun City ka fa ntlenyana ga Rustenburg. Mokuruthamaga wa dipalangwa mono Gauteng ke di bone di a letlabela a re ga batle go rerisanela go gololwa ga dijanaga tse di rwalang barutwana tse di thopilweng mo letsholong la go ka netefatsa fa dipalangwa tse di rwalang bana di babalesegile. A re lefapha la gagwe le dira ka natla go rarabolla merero e saletseng kwa morago ya dipalangwa tse di rwalang barutwana. Bakgweetsi ba le makgolo a balwa ba ne ba gwantetse ka kwa Mary Fitzgerald Square mono Johannesburg go neela lefapha la dipalangwa le la thuto memorandum wa bone wa dingongorego le go lopa gore a tsereganye ka bonako. Makgolo-kgolo a beng ba dipalangwa tse di rwalang bana ba sekolo ba tlhotse ba galetse pula tse di tlhotseng di tsorotla le go gwantela kwa mafapheng a puso a farologaneng mono Gauteng go neelana ka dimemorantamo tsa bone tsa dingongorego. Ba ne ba sekegile ditirelo tsa bone tsa Labotlhano jaaka di kgotlhang magareng ga bone le lefapha la province la dipalangwa di ise di rarabololwe. Ditokololo tseno
di re memorandamo wa bone wa dingongorego o theilwe mo molaotheong wa naga. The sector transports thousands of learners daily and sustains numerous small and medium enterprises within the province. Despite repeated engagement attempts, key operational, regulatory and policy challenges remain unresolved. Legal and constitutional basis, the memorandum is grounded in the Constitution of the Republic of South Africa. Mokhuduthamaga wa lefapha la ditsela le dipalangwa mo Gauteng a re dintlha tse di tlhagisitsweng di tla sekasekwa ka botlalo mme pabalesego ya barutwana ga ikitla ya amega gope. We're ready to respond to all the issues they are raising on both of the memorandums. So what we will say to them, we hear them, but what we will not compromise is the safety of our children. Dialetlabela a re ga go kitla go nna le ditherisano ka ga go gololwa ga dijanaga tse di sa siamang go tsamaya mo tseleng ka gonne ba ka se rerisane ka molao. We can't negotiate the law. When it's unroadworthy, there's no way we will release it. They need to make sure that they have compliant vehicles. They need to make sure that their drivers are compliant. They are raising genuine issues of their participation in trying to assist in growing our communities. Beng ba dipalangwa tse di rwalang bana ba sekolo ba dumetse go boela kwa tirong ka mosupologo jaaka ditherisano di tsweletse. Mo go tsa kgwele ya dinao mopresidente wa CAF Patrice Motsepe o gariseditse dipego tsa gore ba buisana le dinaga di le mmalwa go thibela moroko go nna baamogedi ba kgaisano ya monongwaga ya Women's Africa Cup of Nations. Motsepe a re kgaisano e thutla thusa dinaga go kwalefela sejana sa lefatshe sa basadi sa FIFA e tla tshwarela kwa Brazil e tla tswelela jaaka go ne go rulagantswe mo bokone jwa Africa kgwedi e tlang. Motsepe o ne gape a supa fa tshepa gore Tanzania, Kenya ga mmogo le Uganda di tla tshwara 2027 Pamoja AFCON ka katlego le go nna le fa go na le dikgwetlho tse le goreng di tla nna teng ba lebana le tsone. Motho weso dindile kalo tsa maitsibweng ano khaso e latelang ya sepedi ka moso mo SABC2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela ka ponele pele ya maemo a bosa go fitlhela gape re kopana mo nakong e tlang. Phiri o rile ga bosega.